Tēnā koutou. Today's video is just a quick update and a follow-up from video number 15. Today we're looking at the use of he pehea to ask how something is or how something was. You will have seen these videos before, but the focus is shifted onto the question itself. He pehea te wai. Ho, he makariri te wai. He pehea te maripi. He koi. He pehea te hanawiti, bro. He reka te hanawiti. He pēhea ngā tōkena. Oh, he haunga ngā tōkena. He pēhea te kaputi. He mātau tēnei kaputi.